ole listen carefully pen in chopula paper in chopbokula chi-square test hi cho tam ve ngai ni practice tam ve ngai ni nangma ni an khata in la chiang lawa CIA scan CIA apo khan ti dik mo mal inom lawa tuna hin karon soi thale dona sang ni lesson ni pakhata question ron kal ania hei hi final exam apo poimo dona chuanin practical apo arong kal don bokani ti khaka ril masadu chewa chuanin kanan answer zoronga hei ka chok chuak sa in a cross between garden P 428 greens and 152 yellow pots were obtained. Use chi-square test to determine whether this number fits 3:1 ratio. The tabulated values of the chi-square test for 1 degree of freedom at 0.05 is 3.84 atia hemiom zia chu garden P chana kha ahin tha poltira helaya pots ati hi hemi pangpar khoina pot chiani lawa hetiang pot chini ni hetiang pot chini an core ani berchu an mani core khamo chana kan ti reng han core an ya zong ta te pon core an nei ta tro khatiang pot kha ti nani chuanin kha chana kha han cross ta e zali som ni le pariat a hring the outcomes are khan 428 green pots le 152 yellow pots aron chuagani chuanin chu chi-square test mangin mo Mendel first generation a khan 3:1 ratio khamut amua chumi Mendel first generation ratio mon hybrid cross ami nen khan ain angem asan chu heta chuan 4:8:152 ratio ani ta sia 3:1 ratio ani ta lo ta ni hemi hi 3:1 ratio ani em ti kha kan jong chuak do ni chuanin hriat ngei tur oma mizo tongin kho ka hriat ka siak kala chi-square formula kha hey x2 hian and represent ani chuanin I chumi chu summation ania hei azawa hian summation hemi ya omani chuan achung mi hi entinan helai hian observe value kha pakhat pani pathum pali te pom thei chu kan plus phei ve kang tinani summations observe value plus expected value divided by expected value ania chuanin in zia mai mi alo tur chu ta hian square om ti ha ria tur nia hi square tel lo chuanin ka chang deuh ka ritlang deuh kam lo rathiam ula degrees of freedom hi helaya chun ron ziak sa lo ni chuan degrees of freedom calculate down to df in represent abbreviated form to df ania chu numbers of observation minus 1 ani n hi observation in ti zat khani heta hi chuan n hi engzat nge niang pahni chini che kan observe awangin 428 green le 152 yellow che kan observe awangin tuna hian numbers of observation chu true ani dona degrees of freedom kan calculate ni chuan 2 minus 1 chu 1 aniang chuanin hei helai chuna ron pek to sa awangin hei 1 ati to sa chuan let us test the given dust let us test the given data katia khami data ron pe kha han test donila I 3:1 ratio hi a fitem ein match chi a chem ti kha kanen don ta ani chuanin null hypothesis ti nania is not he null hypothesis ti nania chumi null hypothesis chuan a soitum chu the cross ratio 3:1 did fit the pot colors of P observed atia chumi om zia chu 3:1 ratio le hemi pot color mo pot color hi hemi 428 le 152 ratio hi a in mil chia I
3:1 ratio in om chia ani ati ni hei hi kan chin chiang chun hypothesis tu na kan son chua tur ber chu a in mil lo engma om zia nei lo in kung kai na 3:1 ratio in om lo 5:3 ratio emo 8:2 ratio ani emo thil dang dai ani tiang zong khan ron soi ta the cross ratio 3:1 did not have relationship with the colors of the p observed 4:8 green le 152 yellow pots kan observe kha 3:1 ratio win a om lo aron ti thung ta aing zo king e dik kan jong chuak dona chu chi-square test mangin kan jong chuak dona ni chonin tikhuan table te mingin kan ziak ve a nakina chon table te pawh khu zia kher ngai longa time management a mo chon observe value khu kan ziaka chungla panga expected value kan ziak boka observe value kha chu kan observe khania question in ron pek khania question in aron pek pani kha 428 green pots le 152 yellow pots si kan ziakang hei ta hian hei yellow ania hei hi green pots ani tani hemi pani hi kan han ziak dun ta chonin engzat nge kan hmu chua thei kan ti chuan 3/4 karon da chan hi han ngai to la khulai nge 3 hi ron kal kan ti chuan hemi hi 3:1 ratio wangin kan imagine don ta ni chu wang chon hemi chu 3 ani ti na ni ta mo chonin khami 3:4 ni chuan mun li a then mun thum ti na ni hi chu wang chuan pathum pali hemi total chu 4 ani wangin 4 kan siak chonin hemi chu mun li a then mun khat ti na ni thung ta chu wang chuan a total kha chu 4 ani wangin 4 kan siak ama zawk a mu chu mun li a then mun thum kha 428 green ani wangin a total nen hian kan multiply yang hemi hi in total anga hemi total za chu engzat ngele 580 ani chonin hemi total chu engzat ngele 4 ani chon kan chon chua tur ber chu a ratio a chan pual zat khania 3 ani wangin 3 by hemi total 4 into engzat ngele helai observation total hi kan da cho kan multiply a 435 ron chuka chu tiang bok chuan hemi po kha mun li a then mun khat ani wangin pakhat kan ziaka chuanin hemi total nen 580 kan puntira 145 a chuak ta ni chuanin hei a chiang hal ta em ta 145 into 3 chu pathum puntiula 435 ani chuma son 3:1 ani don chiang tina ani to ni chumo adik don tina chu null hypothesis in aron soi kha adik zo kan ni ti kha chiang to reng ani amai ro chu athu phung in heti hian kan calculate ve dona chi-square kha hei formula ha kan ziak khale mai ta chu observed value minus expected value whole square divided by expected value ania chon chiang tangin hei hi in chin chia in riat tangan confuse la wangai ni tuna kan observe value kha chu question ron pe kha 428 ania amai ro chu kan hmu chua kha helai kan hmu chua kha kan hmu chua kha chu 435 ani heng how we expected value ani hey observe value chu wang chuan he ta khan expect observe value minus expected value whole square summation kan ti bo don chuan time plus kan dang observation tangha a khan kan kalanga 152 minus 145 whole square minus expected value tho 145 hemi hi nang mo ti khan hei chu calculate dan pa ngai chu in thiam karinga har to lawa hei LCM in langa ti hian hemi calculate dan kha chu soi vek to ma yang chuanin rei dona minute rei dona mo font size lian don le tuka chonin degrees of freedom kha aron besa kan ti kha aron pek sa wangin 3.84 ania khumi khu degrees of freedom kha 3.84 kholo pel masalo ani chuan logarithm ang deu kha chi-square table kha internet a download tur ma khami a print in ken luangai don ni exam hola chuanin in end dan tur kha chu table kha lo omanga mo table kha lo omanga entir nan table lom dan tur chu
ta hian table kha lom don ta ni hian table lo omanga ta hian degrees of freedom kha lo omanga 1 2 3 4 5 ti velen lo om don ni chon hela hian 0.05 0.5 te lo omang a level kha 0.05 a n ro ti ni chuan degrees of freedom kan nei kha 1 ani wangin hela ya lo om sa khain en don ta ni 0.38 te polo ni mai thei amal chu tun a chong poison in min lo pek sa awang le table en ngai lo kan om awangin 3.84 ku kan ring hal don ta ni chuanin chi square value kan chaw chhuak khu 0.450 ani ya table value ami a in atlem zo kan ni khutianga atlem zo kan ni chuan engtinge kan tiang therefore we can conclude that the calculated value is less than tabulated value table kan mu value a in atlem zo ka tin chi square value is greater than 0.05 mo chi square value hi 0.05 aya asan zo ka wangin hypothesis eng mai kung kai da an nei lo tia zon chua kan tum chu reject ani chu wang chon null hypothesis zok in kung kai na an neya 3:1 ratio nge yan ni ti hi kan accept zok don ani chu chonin the ratio 3:1 did perfectly match the given data's 4:8:152 karon tia 4:8:152 hi 3:1 ratio nen thu mun ani tinani chonin kan share reng tur chu kan calculated value kha 0.05 aya atet chuan atet shrim chuan hypothesis kha accept tur ni ve thung ta engma ingkung kaina nei lo ti kha kan tan chan tur ni amaro chu tun tuma chuan 0.05 a kan calculated value hi alian ani tro 0.05 ani lo 0.4 dai ni hei chu alian ani 0.05 i khan atet chuan hypothesis ka accept tur ni ya amai ro chuan calculated value hi 0.05 i alena wangin hypothesis kha kan accept zo kanga null hypothesis kan accept zo nga hypothesis kan reject ta ni chu ni se hi nang manin lo calculate ve ula hetiang chi alo pon dai hybrid cross a kha 9:3:3:1 ratio khana chuaka chu tiang jok po chuan aron chuak mai the ni a chan chu hei 9:3 ni chuan 9 ta hian 9 om ve tong ta hian 9 an denga ta hian 9 ta hian on lo 9:3:3:1 mo data kha pali om don to ni chu 9:3:3:1 ratio khana om to don ni chu kha aron kal theya hei hi in lo en non le don ni kano me